Abrante friend say Isaac Minta ene Kwame Poku beye na Fredrick Asare enso ho contract ahase na ede na ekoso sisie abrante friend say Fredrick Asare na feso Isaac Minta na Kwame Poku omu nyina ho sem kakra ahase obetumi follow obetumi so like obetumi so subscribe obetumi so o comments aba obetumi so a share o comments bi obetumi aba na obo na yetimi group this channel together to support Asante Kotoko. Eya brand friend say Isaac Minta was share training ase e ama Asante Kotoko. Sanso so na Kwame Poku so ase training ase ba ono de oni Kumasi ya onde o Accra. Eya ono so wa share ase ene empona no ho. Say one anwea na wo ho na ase no omu ye training. But yen share ase free Isaac Minta so. Isaac Minta ase training ase e ama Asante Kotoko. Adokojachi Kotoko training grounds honum see an abrante no the maintenance abrante performance and I say the modern more aya order na do training grounds so enye easy goes power and turn out to training grounds enye bi ni otum say abrante no ay ready say obesi akana de ama Asante Kotoko na fesu watimi aposo entra de ama Asante Kotoko honum na the maintenance na abrante no ne stamina na ofo akra sisia no eno ho dwuma na sisia oye sebeya obetimi apiki honum na ode aboboa Asante Kotoko the here say mpanimfo na say Asante Kotoko technical team no na say management no omema green light say yes obetimi asane sa abranti Isaac Minta honum na the maintenance say abranti no obetimi asi akanya bia enkoye second round sa na maintenance dey asi bia enkoye second round but obetimi asi akan the first round we are obetimi asi akan honum saso na meka say abrante friend say Kwame Poku baye mre bi na osina kan de ma Asante Kotoko na ni chiremu Algeria sa tam na all the peak na oposo entena de ma Asante Kotoko na unya contract bi de ni chiremu Algeria if you no abrante etimi ayira wo ensesam yente abrante ni nka bi ne na abesi kuntunu hwe na ni chira na ekro entena be hia sa abrante no so betimi de nani abechiri abepimu Asante Kotoko the mother club baby ofri ekoye no eno na abrante na ha ase ekeka na ho kakra because utumi so osi akana chentu wa rusty etino be hia se o ha ase train o jogging one anwea no efa damfo kakra nkran pompona no ho se be ya obepimu o se krumu a obetumi agina so yi no agina so yi pampe dama Asante Kotoko no aposo ntan na se de uja ahokoye na sa pepepe na abrante no omuguso omoye eno akwa me post bi about say Kotoko supporters mu hia Kwame Poku yes nkofo bebre about 99.99 say omu hia abrante no Kotoko the second coming no mu hia papa honom sida mbeka no abrante Isaac Minta no Kwame Poku omu nyina guso a omoye training kakra honom say de bia dibetima koye de ama omu no mo de bo Asante Kotoko ene so Asante Kotoko ebe training awia no say awia na say enyumu hakra no be training na ahomache omode omoni achiremu enyinase na ye game against Basake Holy Stars no honom so no she kene kinde sa match ni betimi adi nkunim honom omo coach Abdullah Ghazali ono so kasa bebre se obehye Asante Kotoko sa oru ana sa coach no mre betwem no na osina na se na we enda dwuma de ma Asante Kotoko hono na ne de odani achiremu Basake Holy Stars hono osi ana se odini dwuma de ma omo hono sa so na brand friend Fredrick Asare so contract no ba wiye abrante no san na ebra ofri Lagos City ebepi mu Asante Kotoko no 3 years na osan na de ma Asante Kotoko sa tam na ye na na amponsan mo time no na abrante contract no aka na aba awiye na mpanifo de mfiemiensa na 3 years contract na de ama abrante no say abrante no emerge penny anaso one sign na fama Asante Kotoko mfiemiensa de no but oba Kotoko no de 4,000 cedis or 4,000 cedis but ehun be hia say mpanifo ma no improve your salary honom education na make na abrante no ehun be hia say mpanifo ma no improve salary honom over 50% there omda ka na katia no ho wono na abrante no
the meeting abrante no ase onya contract ase onya contract bi wo amanone bi wo Europe bi wo Asia bi wo Africa ya so but abrante no nya nka ho hwede ase bi a obasane dama Asante Kotoko na so won sane but ni nyina mu no penifo gudu abrante betima je pene na wa extend the contract no e de ama Asante Kotoko so e wo hono oni ensam ba ko menu bi afiri Asante Kotoko akachi e de ba no eno the best say abrante betima je pene no wasane e de ama Asante Kotoko na say wa extend the contract no e wo hono no o de ama Asante Kotoko abrante fe ne say Fredrick Asare ba chomachire ha de mo wadwum ti na chire de mo obi amfi mi na iguso e ne yetutune ma akra de benya studio de be adwuma wo hono nti abrante fan say Isaac Minta iguso we training with the team Kwame Poku so enam empona no ho wone anwan ne epono na asisi no ono omu esi aka hono se be ya obetimi agina suyi na wode babo Asante Kotoko enso yi nem pampa bon time nanti se be ya betimi akoye de ama omu hono na bibia atimi abibi pay de ama Asante Kotoko enso hono e bon pa say abrante fan say Fredrick Asare obetumi asane ne contract no mfie miensa na ode ama Asante Kotoko hono me dem ase so mo team so mo hwe me shalom peace bidiane nana Poku makram bye bye.